Kani kalong ka jipetip naka office jong ka Kursadap Ribuai District ba Kursadap Ribuai District kan penlong ya ka general meeting ka ba sisin sistem ha ka live voterik Desember arjar fuai ha umket kairin simshir tika caka banle syagane kalong asaraman Bhairambong tikumta lakhat sabha ya baro ki Kursadap ki badan Ribuai District Bakin sabha baya poi syakane ka meeting ka bagi pelong sisin sistem baru lakarpat ya ki secretary bagi presiden yung union bakin penpoi ya ki senyang kumbang ila jule nakapor sikapor saya sin nakapat jure ya ki parakur bagi nesno tilang ba penpoi syakane jelang hak bagi dadan ki program ki ba fair ki bagi kur kas penbai ha ka te kasni te ki jundar kat ka jumpi kan long ka jingkemen ya ka Kursadap hi brokawe udah po jong Ribuai District. Tahun kalian cunga sedang jong kaneka Kursadap Ribuai District jongi. Akan tu pemos sekretari ulah penbana yang itu kecing penbana bagindan kecing yalang kapa sistem hantai ongket tentang kentu di baro ki kon kikti ki parah persa Kursadap baro pendepoi namar kani kalau kecil siam jadi sistem harga bang dia banya kendulang banya itu itau berhamtam bandan kejijan nagawe kecaka sakawe pa sikur kenang begin la ya ke tesong ya kecing ide jogi harga ya ke harga kemen sewa ki babun benta ke bang inam ya ke banyak pej nagan yang jong kali kur kumtai ke pat ya itu baru ikur di badan po Ribuai District akhirnya poi sakatay kecing alang nama gila don kecing penbay angin don ru kamtam ban ay award ya gitu kena kibawan sa kamada kecing ila samin agaban trick bat ka 12 naptagi asnem kalong sa kecing kemen bat kalong sisa kecing ayman sil kamtam ya gitu kesamla kibang don kalenti kecing sa prang kecing boleh Banangai pagkati siyam jogi kandan ro kajing yasleng kajing kentu kajing ide bat kajing ide kur de jat bagi baro kamtam kini bat kikur sadap jogi baro or District ngai bulen kur pelai dengi na kajing subul kajing berwet kamtam pelai lo dengi na kajing pang kawan shop agari berpatai baro gawai ngini ada kajing kemen Malaysia kum ke Kursadap kum lay subot